Oh
Ko tau POHIVA'I ai Huufi. O Feohi'Anga Fakalaumalie, Lautohi Fakasapate, ko MAHU'INGA'I o Lea Fakatonga, tau Lea Fakatonga, Kamata ia HONO Sapaten, ko pono POHIVA'I o mea mai ai ono ofisa ko ni ko tokoni pure ko minister honorable William Sio mea mo to taha mo to taha tonga tena tokini Sio ne to moheloa tena toki introduce back now anai ka koia na ai bege mau he unga ke va peta uno fo toku a whakakau ia ke we are feeling at home all together sharing ka koe ui kai kulawa sio ki mui ko pe tante hau mai bea ki he koe ia maroa i ua mai ka tau kamata rewa koe mitala wono mo e fitu whawhanoa. E otua alofa koe lahia po tau whātu gea whiona e sisu kua maa e maona hala. Whawhanoa, mitala ono mo e whitu. Ia ratu ke o tau otua e otua alofa koe lahia tau whātu gea whiona e sisu whakamaa e maona hala.
ka POHIVA'I walu, ka koe lele koe ai POHIVA'I, o ku tānaki pe moha. Koe hui koe amanaki ki he POHIVA peheni koe kātoa. Ka whakātoa ki he HIVA'I wanima. Ka koia. Ka whawhetai ki he o tua. Mahalo a pito a pei tauraro ai o tua. I ha kuonga peheni. Ke e a hake ai ki SIASI masiwa he FAKAMANATU e MAHU'INGA o e Lea. Tau Tevita ki he Lea Fakatonga. E koe mea ia ai o tua. Koe SU'EKI'Anga e mau alu e alu pe mo tāna ki pe ha'u o HOU'EKI mui anai. O te mo te aike laka he hiwa e waru pe hiwa. E kato e tāpolo ia. E hiwa ia e taha waru. E taha e whai atua he oua. Wamanaki na lava peha oua e ua mo konga. Pena a moia loa pe ia. Ka e taulere atu pena o taka e ua. Malo. Ka koe ulaki pe a ia koe tau whawhetai ki he o tua. Ka ahu pe hemi. O ku toka mai ai whinangaro o tua mei he o tau kure anga ke mea mai ai e whakafofonga o Honorable Minister Ian Tio a ia ko Deputy Chief Executive ko tua o pepe Papa Fido. O kumau i Lautohi Mari e o HOU'EKI, tari koe, e emosione. Malo au pito ho whai whatungia he POHIVA'Anga. Paki kāinga ko e ni, muki whanokona ko e reite na mu te Feohi'Anga e tau rea. E ko sio aku hange pe na mu wako hiwa peitai. Mahalo ko tōra he pōnia koe o mai whia mea ka moua. Sio ki a moua. E iho o mou whia tokoni mai. Koe tokoni lahi tahape koe ka uruaki whiilo ngati. Ea ko ia. Koe langi aku whai he o tua. Ea ko ia i he uruaki sāpate pe o e sepi te maa. Tau hangai ki he tau sāpate tamai. Tau hangai ki he sāpate whakamahu'inga'i o e Lea. E tau te whito ki he Lea Fakatonga. Ka unik a whito e tau Lea he fo i mamani. Kai ke miski ai e ngai POHIVA'Anga lahi. He ku tau mao whahinga Lea ku tālai ho tau whaunga. Mo tau natura. Mo mea e peho tau whakanofo. Malo ki he POHIVA'Anga na manatua ha mea pehe. Ke tokonia aki tau toro. Pea kohono POHIVA'I Huufi en. Koe ia. Ka tulo atu ki a HOU'EKI. Ka e umaha matapure. Ke laumari o tau Palestine. Ka umaha tangata I Palestine maroro. Maru pea katoa. Ka umaha matapure. Maroku laumari e lelei ai kau whaafe whakalangi o e pōni. Ko e o MAHU'INGA'I. Ko e moni e lea he matapā whakasansani. Ko e siriwa mo e koura kai ke mauia. Pea koe nā wafe mai koe ni pakai nā riho ni mau hapai. Oa. Ka hāki pēta whiwhia. E nau tokana e kina. Ki mau tōru.
Pea pukehe ai whahinga Feohi'Anga Fakalaumalie ai SIASI TONGA. O kutau Feohi'Anga Fakalaumalie me tatonga he pepeo aloha ki he lalahi. Pea pukai kamea Uike na kau tau kei he malai ko ia. Ea ko whakamalo atu, wara whewhe poni. Ko e whotunga totonu pea ki SIASI o Tonga. Ko malo atu ki he ngatik motoru katoa. Ko ngahi lea ko whaamukiai kalama. Ko tareki tapureni ko whatongia who'owen o he konferenisi ka ko ange ki o kotoa pasai. Ka kuia o ku pule ma Feohi'Anga Fakalaumalie ko Lautohi Fakasapate. Pea o gai na o ngahi sia te whora o ke langa ngā au e koe visone ai konferenisi. Ke langa hake tau tupu mo e whanau. Mo tokonaki ai ehe ko e niki he kahau hakahau lelei. Ko hiko ki nau toru o kunau kau Feohi. E koia. Hukai whatotu me a who e lia mo maheni peki mo toru e POHIVA'I. Uke he ka pau kia he kau mulia. O kai ki honga toka ngai. Ka koe hiwa koe ni e waru. Koe awa tupe ura ki takai. O a ke hiwa hono wha. Pea kohanga tukuange whainga maari e koe ia ki he the Deputy Chief Executive ki atua o pepe apa whitau. Ko ia e toko taha tene hanga o hae ne mea o mai ka tau tolu. Ka koe ospe ai hiwa e wha. By the end of the fourth round, that's the fourth singing, and it's your turn. And in a way, introduce yourself. That's much better than what I do, you know. Because most of you are having doctorate or any higher degree than what I learn now. So you much better to introduce yourself to the singing choirs. And the other far is the last one, the last fourth. The HOU'EKI is Pea toe ton belea tau ka to bina do. Pea ua fa. Wa. Kone os vai foi fa ko ia to hau takai faus. Os be vai ua ka ta ki ta hine loto mari o lea. Os be vai ua ka ta ki ta hine hoko lea. Pe tai faus si os be vai ua lea. Pea e toki, oangareu hawhainga maare ke tau whai whekau kule maa potu ngā ue. Ke te whai ha tau whakamāho, whakamāro. Ko ia mutu hangapeo, translator, ki ha mo tawhaaki a e tau koroga ama te whakake. E ko ia koe ngāri e takai pe e ua. Ai te fo hima motu a kone nā mo osikiro, nā mo whenga fo hima fo o hala. Ke nau ita nau tolu ka ki nau teo. Koe whainga hiwa e SIASI, Tonberga mo mea. Koe nau hiwa. Koe tataha peke osi ho nau iwi. Koe wei, nā whai ku mea ki ho whanongo. No moro peka mato. Koe hiwa e ai SIASI o Tonga. Koe ki SIASI unau ke tuku taula he umea koe. Ka hiwa peke ke mati. Ngā ue. Ngā ue pepe ka kuhera ia pasi māroro. Ka tau hoko atu koe talanao peo ke ngāri whai ngofua ka mo mea i pe motoru.
ai oa fitu ake o tonga e tau pohiwa. Kai olewa ko tau kuna maro o whatu au bitu maro o watu.
vale morrer também.
Lea Uloaki e Lea Aia Ku'ani e Kamata Eki Ia Tua o Pepe Apa Pito Katak So e Kadare a Kwani e Toki Brokispe e Aia Ke Toko Ue Pakatapu ki o tua mafi mafi, ko kuawhio o tau loto lotonga. Pakatapu ki a whaiwhekau sione toa, mō haa taki loko. Pea whakatapu ki a teki mou tonu hono katoa, no e tau whānau. Mā loe lelei, it is a great pleasure for me to be here this evening as part of the SIASI o e Tuku Trust Tongan Language Week POHIVA, and to be here to talk with you about Uike or Lea Fakatonga, and the language, the heavenly language of our Tongan peoples. I would like to start by acknowledging Reverend Sione Toa. Thank you for your welcome and your speech, especially your leadership this evening. I'd like to acknowledge all of our church leaders that are here this evening, as well as the SIASI Youth Trust and the regional chairs for their service to the Tongan community and to our youth. I am Toa Pepe Abafido. I am a Deputy Secretary at the Ministry for Pacific Peoples, and I ask your forgiveness for my heavy Samoan tongue and my heavy Samoan lips as I try to speak the heavenly language that we are celebrating this week. But it gives me tremendous hope about the future of our Tongan language as we see so many of our future leaders here this evening, here teaching or learning about Tongan language and helping to understand the of this country. Our Tongan community is the fastest growing Pacific ethnic group in Aotearoa, and events like this help us to celebrate not only our language and the language of our Tongan people, but also your heritage and your culture and the role that it plays in Aotearoa, New Zealand. Events like this, focusing on language, culture and identity, are very much needed, as despite the growth of our Tongan community, we have seen a decline in the number of young people speaking the Tongan language. In 2018, the census showed only 12% of those 15 and under were able to speak in the Tongan language. So when the Ministry for Pacific People consulted with communities for our Pacific Languages strategy last year, the Tongan community shared with us some of their insights on how we might strengthen and maintain our Lea Fakatonga, the Tongan language in Aotearoa. You told us that we needed to work at the grassroots level. We needed to teach the language through and with our cultural values, learning Lea Fakatonga at home first, and total immersion were some of the ways we could encourage our Tongan youth to reclaim their language. SIASI Tuku Trust is at the forefront of this mission, and I would like to commend on behalf of the Ministry your efforts to celebrate Uike or Lea Fakatonga during last year's lockdown and for another successful event this year. I'm also happy to be here with my colleagues from the Ministry for Pacific Peoples and the different teams that will talk later about some of the things that they do. The Ministry has worked closely with Tongan communities to select this year's Language Week theme, Ke tu'uloa ai Lea Fakatonga I Aotearoa, which means sustaining the Tongan language in Aotearoa. As many of you know, the word tu'uloa, as used in the theme, means to continuously grow, nurture and sustain a valued prize, idea, practice, event or memory in an enduring way. Seeing so many people
here tonight is a great example of Tu'uloa, with so many future leaders coming together to share a mutual love of the Tongan culture and language. The best way to live the theme of Ke Tu'uloa ai Lea Fakatonga I Aotearoa is for us not only to value our language, but for our young people, our parents and our families to speak it and use it every day. Each and every one of you gathered here this evening has a role to play in keeping the Tongan language alive, speaking it with family and friends and encouraging them to speak or sing it back to each other. By working together and sharing this beautiful language with the people you love, we are all champions in contributing to the Tu'uloa ai Lea Fakatonga I Aotearoa. For those of you that are like me, a little bit younger and are coming through school or just finished school, many of us in the ministry recognize the importance to provide you with a safe space to grow, develop, thrive and to lead in the future. The fourth goal of the ministry's guiding document, Lalamafo, is focused on ensuring that Pacific young people are confident, thriving and resilient in all they do. In response to this goal, the ministry has undertaken several initiatives, including the Pacific Language Week funding for last year and this year to SELI Oituku Trust to support language-based initiatives during this week of Tongan Language Week. We have the Kautuli Youth Advisory Group, enabling Pacific young people to have their voices heard on the important government work that the ministry does for Pacific youth in Aotearoa. We have Tupu Aotearoa program, which is for our young people, but also our parents, to support them to find jobs or training. And then finally, we have our Te Loa program, which is about creating a pathway into high value and high salary jobs in the areas of science, technology, engineering, arts, and maths. My colleagues and I will be able to talk about some of these initiatives, but should you be interested, please feel free to approach us and we will be able to tell you more information. Pakatauange ke tapu e kina ki motonu e o tua mafimafi pe ke a to'olua ai Lea Fakatonga I Aotearoa. Malo au pito, tu ao whaatu. Malo. E mototona no viva, amu whaia e mea Uike. Ai o viva ke kōrele, e wharapo. Wait the last four, and then the next speech. So, we love our world, our world, passion, our Uike.
mama le kapohiwa'i. Ulawa e wakana. Ape whakapu ke SIASI, pia koe whakapu mawahe o ake mai tōku kuma na whānau. Ka tuku mua ko oko ke o uke whakapāri e o tāno fua. Ka te kau o si ai pe tala mau kau ngā whakonga. Koe rea pere mau kule lahi, koe mau wheni ngāri. Ka ko ulo i pe o kehe, o ngaka pe ai tūtūne a ko ngā we matapā. Koe mau huru matoro ke whare o ki o kehe o ngai tūtūni o. Saksana ke to foki o kampeari o ko ngāwe. Kau to e koloa ko to me te kau. E a ka ki rea i e whiawhi. Sas ne kai ha haria ina ke teo. Ko la ko mau ia mena e whai i to i tūre. Ka wai pe mawhana makeri a te au e sio ke tau whānau na tō tuku. E lai hiwa mānu ko nau.
kakaki te o. Ka koe te whai te kāma fua tu te whina. Ko kui noa ko sian ko mai roa. Ko e ku trakai kiko to tuka ko mai roa ko rere mai ia laketa ka mo uturara. Ko kune kiko ma siti hema to mai roa ko rere mai ia ko mo tuka. Ko ku whatongia i ko ngā ue, ko e taha au e ka whare la rahi ko ngā ue kure. Ai au kawani mo to koni kure ko i ko tōpepe e wa whira. E whai whekau ka mai SIASI. E tahiwa ka e wawe ka waru. Nā mau tatakia ngai taranua pa mai community Pasifiki. Kamata me whangareo mau aluki i makaru. Nā mau eke ke community koe hangai mea o ngau inga taka te ngau ko. I he rapa ngai taranua koe ia. Nā tawa mai community Pasifiki a me mau tōru. Koe mea e whaa mau inga taka te ngau ko. Koe rapea mau inga. Ke tau me nau ngahi rea. Koe nau ngahi ngāka whawhonu. Koe mea hono o kauinga te ngau tō, ke le rei nau ngai mo ui, koe nau ngai mo ui le rei. Koe mea hono tō le mauinga ki o tau community Pasifiki, ke a ngai whaina maari, ke whakake nau ngai mo ui whai tōnu ekonomika, o kawa e ngai businessi, mo ngai whaina maari ke nau rau whakawa nau ngai na. Koe mea le whana e mauinga taha, ke ngai community Pasifiki e pau te karano ake o waka ngau. Ko ia mai whainga maari, ke tau ange, ha ngai whaunga, ke tau ngai tau tupu me tau whanau, ke nau kataki, ma ngai whainga maari, ke nau ngai ia, mo ngai ngā uru. Ko mea ora whana nai tāmai te uti mau ngai tāna te mai tō. Ko ia e whai te kau, whawhiwhia ma o mai e pōni ko huna. Ko raki, ko mea mahuinga, ko e tau ngahi rea, ko e tau ngahi nganga whakorua. Pakoni tau seo mata me pōni, te tataki e whanau, a ngai hiro me ngai o wau, i he tau rea whatonga mo tau ngai o ngā whakonua. Ko mea hono whana te mauina, ko tala mai community, pese te wanima, ko tau community Pasifiki i Nusira, pese te wanima, o ngā uihe tau wanima, ko toi whahiku ki rana. Ai o mauina ko tau wharodorai, ko tau ana ngai whainga wanima tai whanau. Ko eo whawhiwhia o mai, o sio e kōni. Mo kakake mai ngā aue, ke whamauinga e tau rea, pau e tau ngai ngā whatonga, pau mo te kakake ngai ngā aue, ke ange whainga maari e tō tupu, ke nau kakake ngai ngā aue, e rawa ke tōkoni ki nau tōre ngā ngai rea, pau mo tau ngai ngā whatonga. Ko eo wai whawhiwhia, o hopat pe ngā aue ko ngā aue, koe ngahi tokoni mo ngai whani koni na e mea kea tokoni kūre. Koe ngai ngā ue kataki ko ngā ue. O wea ngai whani o atagi ngai rea, wai ngai whani o atagi mai businessi, wai ngai whani o atagi koni o tau community, i he whatau ngai business, o ngai ap. Ka wale ko ngai whani o atau mai tau ngai whanau. Koe ai ka pawa mo ngai firma, atau pēni mo karanoa ko ngai kau ngā ue. O koe ngā kau ke pāma ko ngā tōru ngā kau ki ai. Ma wā mo ngai whima o ngā noa te ngā tōru. O rahi pe ngai tōroni ai ko ngā ue. Just on behalf of my colleagues, just want to hold this opportunity to firstly honour the directions of the Minister or the Reverend. Generally, when we're here as officials, we're now Deputy Executive speaks. That's pretty much it for us. But I do understand that in the Kingdom of God and this house, there's a different set of rules, and so I abide by that. But it's been a real honour to be here tonight. As I alluded to in Tonga, there were 4 key things that our communities told us. The first thing was really important around languages, identity and culture. 4th thing was that really important around youth. And tonight, a real honour to see that you and your work here with the church, you're leading some good work to ensure that our Tonga language, and then you also availing opportunities for our youth. And also, as I alluded to, there's various work that the ministry is leading. There's some funding support that is available to you. We're here after this if you want to talk to us about that. But we'll be here to talk to you about those opportunities. Thank you once again for the opportunity. My love for thank you.
Before we continue on, you are free to take the opportunity or just leave it like that, it's okay. No. Koe koe ni, so kapau te nau ki e lea, ko tokotoro koe, hiwa ewa lea, hiwa ewa lea, hiwa ewa lea, ka toi koe koe lea whaasi. Ai ko hiwa ewa koe ata whaasi lewe. Koe mulama to I hoa e taha. Ka kokore atu ko kosio ki he tau whakafonga as mei waringa toni. Ka pau te ama whakafonga ka me he sau. O kokore ke mo kau he te lea koe ia, ka koe au koe whakamore more atu ki he. Kau kau whakarangange po ni sai be ia ka pau tuai pe ia, ka kapo pau e tama te ha mo kingoa, ka mo te tuke maua tuke he mau kingo I patou ki ai. O se u ngai ka mau whaapalahi atu au pitu o mo mea mai. Ka tohu ko atu e, yeah.
ai. Ka pa pe o whenga ka ai wa pe ma pas. Pas ia ka ai. Kilo henga ho mo lea tonga mama. Ko fo pe o mo tonga ka kia pe ka mea. Ko ia ka pa ra mai ka ke lava ai ka vine iki o lea. E ka poni mai a siu pe a mo Solomone e mana hao ma oe. Kai ata me ia ke mo ka ngai. Ai whakamari ko i kia kumau kia. Ma uia ma tonga ko kumau karoko o tau maalo a tonga. Whakatapu ki he patua, whakatapu ki he whakakamoe, whakatapu lotu si o toa, whakatapu ki he kainga lotu. Maloma o whaingamalie, whaitaki, ko e kuha umai haomoa, tunou. Manoe lelei, ko huigoa, ko nakamua tele, atitanga, whakapapirus. It's a privilege to be here this evening, as you've already heard from our colleagues and senior members of the Ministry for Pacific Peoples. I am the Engagement Operations Manager for the Pacific Languages Unit. Some of you might have heard of us in terms of the work that we do to support you in the communities, and I know that there are some amazing things that you are doing out there in the communities, especially like tonight, to not only begin and bless the Tonga Language Week, but also to keep the languages thriving. So as you heard, goal one of the ministry, for the ministry, is thriving languages, cultures and identities. And that's one of our most important goals, because if these things don't thrive, then we can't get success anywhere else. So I'm not going to talk any longer because I know that we want to keep it short for the evening, but I'm going to hand it over to my team members who are going to talk about the things that our languages unit does. Malo, Lautohi Fakasapate, Te o mai, ai whaingamalie ko e ni, malo e lelei, ko hopuri ngoa ko luisa mai ngoanga, ka taki whakamalemole, ko eku haunai tuvalo tokelau. Oku o ngā lue i Ministry for Pacific Peoples as advisor in the Languages Unit leading the Pacific Language Weeks. I'm very thankful for the opportunity to be present with you all tonight, and special acknowledgements to our whakatau, Reverend Sione Toa, our church leaders and everyone present tonight. As one of the young ones in the ministry, I also want to acknowledge the efforts of our youth present here tonight, parents and families for supporting your youth in the maintenance and sustainability of Lea Fakatonga. In our work, one of the common practices of learning Pacific languages that we've seen come through is through music. So therefore, I thank you for the opportunity to witness the richness of your language and culture and sharing your God-given talents. Malua Alpita. Kokoa ke hupanga te whakatapu ko o SIASI no hauwhaki e atama kaunangani ke whakawhaki atu. Maloa la marie Reverend Senetoa he o mai whakamari rani. Ko hoki ngoa ko Astrid Mataele, ko tamai ko Joto Tani Taele, ko lele mai ni Fasmoiafi ko fo'ui la paha Te moewa, ko e ko whae, ko aina mataele, ko lele mai nei wa'u lahi, le mato la wa'u mo Hamoa. Pea ko lotonga kaunga tamaki, I he potungawe o e kakai Pasifiki. Katak whakamonoe te teo whakahok atu ai tōna kulea I he ia whakapitania. I'm honored to be here today to witness the amazing initiative that the Iseli Youth, the Tupu Youth, has put through for us and for the whole community. I'm also honored to be a young Tongan woman to be here with you to share this beautiful evening. I am one of the senior advisors in the languages unit.
currently leading the Pacific Languages Funding Space and Tongan Language Week. One of the things that I am just truly look on my whana is that just listening to the amazing music and richness of our young people and also our parents. Thank you so much for supporting our youth and for allowing them to lead and thrive today. I will be here later on if you have any questions regarding the Pacific Languages Funding, which is here to support communities to lead in the language-based initiatives. So if you have any questions, I'll be here later to have a tawanon. Malo apito, tu'awhalahi atu maluku. Hange koe Lea, save the best for last. Whatapu ki he tau tahai o tō ne a Feohi'Anga Fakalaumalie. Whatapu atu ki he whaiwhekau sea. Ka tuku mo ake o whakamamala ki he ngai whatapu o sena whakme moani. Ka ata mo au ke o whakahoko atu au. Ka ki mo a ko tuku a whawhetai laki o tō mafi. Ko uhi, ko e ne tauhi ofa, o ne whai mai mai tau ngahi mo ui, whakapoi tui o tau toia o sia mai a whakakoloa ko eki. Tawa monua ke ki mo tau ki he ngahi tamai ko toa pe i he malmalo e whaleni. O whape nā mō mao ha whiawhia mo whonu ke les ia. Ko sia atu wai pe a nihi o kuhange punau whekaya ke punau tule mohe. Ka tupe moe ki whainini ti pe taha keu ki lawe ki he ngawe o ko whai. Whamole pe o ko i kai ke whusai e ku Lea Fakatonga. Kai ke teu whenga pe. Ka ko whiawhia lahi au whito ko auhi ko Kamata ki he tangata i whaifkau. Ko tui pe mahalo i kai ke ne ilo au. Ka ko whakahoko atu pe whaifkau ko hoku ingoa. Ko seo ke la a talangai ala tini. Ko tui pe na ta wha emaili. Ko au pe na whakahoha atu ki a te koe. E ngahi emaili na whawhai he last year. Ko e ku tangata eiki, ko e tina talakai me lei mātua. Pea ko e ku whine eiki, ko ane fusi sika hele talakai me te whisi lei mātua mawaulahi. Pea ko lolotonga hange pe ko e ku kau ngawe ko ni sai pe ko mau pule ko tangata hamua ki ne ilo e ia ko ha kulea ko pai ka moto ko mo fema o fe ke mo bali mai ka te a ko mo kata ke sio pe hange ko mo toka ngala mai ke kulea ko lo ngawe ye pot ngawe ka kai Pasifiki as the funding and scholarship toloa manager. Ko lolotonga look after e tau ngahi ngawe whikau aki ki he scholarship-i e tau whanau ako. Aia ko e whanau scholarship-i o ku malawa ke mō lava o apalai mai ki ai o me he year 9 o a o ki he year 13 o awai pe ki he university pe koe te ki o a o ki he career pathways pe koe business opportunities. So the Toloa vision is a whole life approach, which is from ECE right through to primary, intermediate, secondary, university, through to career pathways and business opportunities. And so for those that don't know what STEAM is, STEAM stands for science, technology, engineering, arts, and maths. We've done some research and we've known that in 5 to 10 years' time, these are all the high-paying roles, and we want all our Pacific rangatahi or our Pacific youth to all thrive in STEAM. Hence why we're here and we're offering all these
awesome scholarships as well as community funding for our Pacific communities to be able to access. And so if you want some silini, ko siana ko ini mo me amai ki ai kai ke ka ka mo pe ma ke tau ki ta no pe ka a ke ngai scholarship o available e lava pe ke osi ai lot ko ini patata no pe te lava pe o ate ko pe contact details. Other than that, maloa pito whai pekao pe whoki ki he kainga lotu. Whakaofo ofa au pito o mo ngai hiwa koto pea Kamata ke mo ngai whawhonga. Whakaofo ofa au pito. It's so true. The Tongan language is the heavenly language. And we can just see it, the voices of angels. Goia pe tua whalahe. Maloa pito. Maloa iatu. Lea pois hiva, te hiva e ua. Te hawa solo, hau wedding atoni. Te mo ki taine koe ni ko siu na uia ki hau ni e. A pau te aha mo ke tāpak whaka whalang, whamaro i angi kauto ki a kauto. Ko ngaka tu whausi e tangata ai ki e. Pau te mo kore paanga he ki sai. The child might have missionary come with Santa. What I give up the total, now then I took you Kamata Kamata HOU'EKI. What I think of my Hamasapa, Kamata was another.
kulau ka kulau mai. Tokana me hoko. Motu mai, atau tayo motor kaya. Kau pergi kumpulan dekat aku. Iya. Kau bantu kau boleh. Dia pergi oleh bapa kita kalau boleh telefon kau bantu. TONGA, of course, the blessing of our Lord, as He has brought us together tonight to celebrate the start of Tonga Language. And second to that, the chair himself will allow his congregation in order for us to celebrate the beginning of Tonga Language for the youth of Tevita. And most importantly, we thank you, Deputy Chief of Ministry, Pacific People, and your colleagues, giving up your time, sacrificing your time, so you guys could be here in this time
to witness the youth and the congregation of Church of Tonga. If there is anything that you guys will take from here, or anything that you guys question, I'm from Wellington. We have youth similar to this. I invite you to come to Wellington just so you guys can judge which one is better. But I am going to be speaking in Tongan because it is Tongan language. And there will be nothing against you. It's just straightforward Tongan language. But what you see, I'm going to say, the whole part of it, who found out that I thought for a Yeah. O matua ki o whatu ki e whaitoro. Ki he whakaupure Lautohi Fakasapate. Te moe HOU'EKI. Tōni. Yeah. O kore peke o whakawhenua ki atu. E ki motua a tai noa koe. O whingoa ko solo kore tuiana. Ia koe ku o mātua o sore rama tuiana. Ia me i ofu mataika. E mo soko tau whāhau. Ia koe ku whae o asinate tuiana. Ia me i haawhewa. Ia mo waini. Ia o kumawhana o roto ki o whakahopa tua. E ko whokita a kongongi ki o kakaina, ki tuko ni ko te whakamuto. Ka kohinga ke tau whemaheni a. Koe whao ku whiri mai nei Waringatoni, nai whiri he toko tonu. E pena nau hu ka toki toa pe whiri te au wau ki hoki. E tau tuku e seri e vai whuno Waringatoni. Mā whanau ki tau kuato, he koa au, koe makehekehe koe me whakafofonga me e saute, e me whakafofonga me i Okarani, nā ako university nau. Koa au e na kai ke sia e a ko. Ka kou whawheta i pēne ngahi pe o tuaia ki upeheri. Wina ke una te rama taha te tala ki wapu upehera. Ka koe ku tui moa ni, maharo kena pa ngā wene ka pui e apua. Pe koe ngā ue tata e ki, e waro he hero. Ka koe kia hatau mua ia sea, e he ki he POHIVA'I e whiawhi. Mono ia e tō tuku e aon. O kui heni e Ministry of Pacific People. Pena o omi mo nau ngai o kon, e lawa ai ki tau hanga, o a koi e tau kaure ka, pe mo ngai whani ke he. Ne ai pike whai kore ka ko tau ko ke he sea. Ka mono ia tau tuku. O tui maharo koe toku Kamata koe ni koe ko HOU'EKI. Oku maukau matolo he mono pia. Uinga he nei ai ai. Na he i misi ko na puri atu. Ko Lea Fakatonga apena mahinu ka nauto. E mahako hui mai pula waki mau Lea Fakatonga. Na e toki a koi pene whapara ni he hapo ama. Ka koe whakaaluma, ka koe whakaaluma. Ka pore ake au ni, e pula wai ke mau rea, te mau mahino, ai Lea Fakatonga. Pea, ko whamaro ke kau whakaaranga ni. I he tau tokoni ku whainga ki tau tongu te kore. O kia e mo e koro karama peheni, o ku whai he wahi whanua Waringatoni. Pea, nei kai ke maulanga mato hawa no whare o.
Langa pe fute niki. O tu vai mina kai ka pau pohio. O ko matu ki ofa ka te ki moto hono kono. Ta ko masiva rea. Te kai ke fuwa fe. E ku ino whakapoto whakaitangata. Te kamau te wafe ki e ngahi na tula pe ngahi. Tau nau ke iho mamati. O ku toi si pe mo ino ki ta whatu. E o kai ke ula waiu te urea e ngahi Lea Fakalaumalie e hono moani. O ku i kai pe ke fe au ki te Fakalaumalie. E sea ka mai ka POHIVA'I ki. Whai homo iwa te moi ngahi tala monu ke ngahi tamai ko koe ke wilo ko koe kutangi he mawhana homo iwa ko koe kutangi ko kofa koe ke kau he katua i kofa Kole ke uhu pangate e ngai whakatapu osana au whakatapu me muani. Ka tā mo oku ke whaihaki Lea Fakamalo. Tō mua whaikulea ko kole ke whakatela ki atua. Ko kingoa ko siuti la pasa. Ko tangata eki ko toa pasa. Te akulele mai me ko tako vai ni. Ko whine eki ko lota mo pasa. Te akulele mai me he lolo ai pe me mataika. Ka ke ia haka venga kulea, ka ko tupe, ko Lea Fakamalo, ki he sea, ko hi, ko holototo, ko ke whai, o ke whai maoloto, he ahoni, ke haohoko, ko sea e mapohiwa. Ko aku e ni a Fakamalo, ke whai whekau kule, Feohi'Anga Fakalaumalie, ko hi ko e ngahi tala whale ko ne whai o lawai ai polokalama a honi. Ko atu ini ha Fakamalo ki e Deputy Chief Executive mene kau mawe. Ko hi ko mo loto ke mo hau o whi inasi aki ai ngahi hiwa a honi mo kau mai ko hi ko e seli o tō trust. Ko atu ni ha Fakamalo ki tale kita, ka maa whanga inispe kita. I ngā tokoni, ko mo whai kia te au. Ko au whoki koe whakawhawhanga o kalani. Pea aku, i ka ia hala Lea Fakamalo. Ko whakamalo atu ki he ngai tāwi Lautohi o naka tōpe. Ko hiko mai homo ngahi wai a honi. Whakamalo atu ki he ngahi mātu a. Mo e whanau, ko e hiko tala no fua te kutuni ko whai. O atu ene whakamalo ke kautaki. Ko e mau whakawhanga me saute. O ku kei lele mai me mala e wakapuna. Na e ta ofi ene paka ene uku. Pea mahalo o me iau mai. Ko kole mole atu ka pona ia halea na e. Tai tāmu, tai whiunga, te whine tuani. Ko kole pe ke upanga atu. I e loto matau eki. Kua o i te oka atu. Hiwa ke au ka tau whai aki ai. I tō pe, i tō te mohanga kamohi tau tō heni ka weka tō ke i. Fakamanatua
Wala pwede o pagkamalaman ko ay kala pagkatapo na pagkakong ko na iya kibuang. Katamo ka pagkamalaman ko di kayo pagkakatato sa pamilya natin. Kung tumatugnan niya pagsitain mga kumalong sa aswa, hindi ko ay tao hibonify o tao SIASI ay dapat POHIVA o FAKA'I ay Uike Lea Fakatonga i Lusilani. Ko kui hoa ko mele sei ni gimbalu sinamoni bagu lele mai me ngana uku baba o ka mai o mo wa ha apai. O ko tona ka baki ko pale mama ai bilo ko ko o mo nga taliti. Bago tu re ahoni ko Fakatotonga ya ai Feohi'Anga Fakalaumalie o vai for no saute. Kaya ko sa mga mole ni kini petu una na tayo siya bagi ko ito muy mahe pwede ko ato nga lele man may muy fonwa ko o se ne ho ay ang punto ko fake mai ke wa mai ki o kalan ko fifi tau ka pala ka hai dia fini kata pa mole ke tu mai ki fa ngamali ke fa ha pa pe ilaki ke kau a ele fini I just want to take this opportunity to say thank you to you guys, Dr. Huufi, as well as your delegates for joining us tonight. It's very humbling. While I was in Christchurch trying to fly here, the POHIVA started, I was getting quite emotional because you guys coming today as the government in the presence of our humble abode, our church. It feels like as a New Zealand-born Tonga now, two roads are coming together finally. So you being here today is not just effort, it's not just community engagement for us, it's a statement about the importance of youth mobilization and youth empowerment. And on that note, I'd just like to say thank you for being here today. I'll ask you for funding after this. Ka te oho atu, nei e pe whakakautau, takatei sea, ke whai meha whakamalo pe a Feohi'Anga. Ka ko pehe ke o whakaaunga e pe ho e hongo furumani nau whaika mai e koe whanua. Pea ki ka mei ngau mana koe loto, i whai aka ki lea he via whini. Koe lea pehe e sel ke nikto. Mahau tau lawe ko toa pe koe lea koe ni, koe lea whakahepelu. Ka HONO uhinga, ko iwi mālohi, ka loto lahi. Ka pau te tau whoki, ke taimi na e fuafua whatu ai, ai tohi whakahinohino, ke māma ko e ni, na e whakahoko ia i he lea whakahepelu. Ka koe lea koe ni ko e sel ke nekto, na e tu o uango furu tupu, e ne asi i he fuakawa motua. Ka au mai ki hapuonga na e whemau, ke liliu ai tohi koe ni ki he lea whakapirikania. Pea whiuwhenga ai kau filosefa ke nauhanga o omi ha lea he lea whakapālangi ke whakauhinga i aki ai e sere ke nekto. O nau o mai pe ai lea koe ni o hui koe haupa. O au mai ki a kaimi na whimau ke liliu ai tohi koe ni ki he lea whakatonga. Pea omi lewa he kau he kakai tonga ai lea koe tokoni. Ai koe uhinga e sere ke nekto, koe iwi mālohi maloto lahi. Hau e kau whakaton lea o liliu e sere ke nekto haupa tokoni. Pea ka pau te tau whoki ki he tohi e whakahinohino. Ka pau e toa ki tua ai potu koe ni na e iai e sere ke nekto. Ka pau e toa ai toko ni ka whakahuki aia e sere ke nekto. Ka pau te tau wakai ki he tohi a SIASI. Koe whau koe ni e he otoa iwi ma a tambaku he koe on koe tokoni. Ka toa e toko ni koe e sere ke nekto. Koe omi e whewhine ke whakaloto lahi ke tangata. Pe koe oange haiwi o kumalohi au pito. Ka pau te tau hifo ki he tohi o iskeli
O tala noa ki ai tokoni, ai ngahi whanua ke kakai Isleli pe Lautohi o tau. Ka pau e to'o, ai lea koe ko tokoni, ka whakahue e seri ke nekto, o Uike lewa ke uia ko tokoni, ko whakaloto lahi, ba mo i whakanau aki, ai iwi malo hi taha, ke kakai Isleli. Ka hoko hifo ke tohi ngahi sāme, me tohi o Hosea, o whakamatala e seri ke nekto, i he whakaloto lahi, ka mo iwi malohi, ai o tua ki kakai Isleli. O ka pau te tau toa ai lea koe tokoni, ka whakahu ai e seri ke nekto ki he potu koe nei o raki ai. Pei ne pehea lewa, ko tau tolu whanau whaele i Nusilani. Koe anga e tau a ewa he whanua koe ni, ke iai pe ha e seri ke nekto. Ke tau tolu no totoa. Koe mo ui tui whio koe ni, o tau a ewa mo ia i he whanua ko Aotearoa. Koe whanau ko tau tolu, koe whanau tonga, tena tau tuku hake i Nusilani. Hake tau tolu ha te talaki anga, a tahi mo uta. Baka pau tau whemau ke tūloa a Lea Fakatonga i Aotearoa, fu whemau a pito ha e seri ke nekto. Pepe tau anga whakawhanua, mo tau lea, nei omi ia, hage ia, ha whalapauno, nei tāmai ua, ki tonga, whakamomoa ai to te omi ki Aotearoa, ke lālanga heni. Mako ki taua, koe whetau laki anga a tahi mo uta. Whaele i Nusilani ku whangahe ngahi whakatapu. Ko hota whatongia, ke ta tauhi, ai Feohi, a tahi mo uta. Tūloa ai, a Lea Fakatonga i Aotearoa, ka o whemau ai e seli ke nekto. Maka tuunga ai, ai himoa koeni, ai Feohi'Anga Fakalaumalie HOU'EKI, e seli o tō tuku trust. Ko ia pe, ai ki lea vai, o ku whakahoke whiawhini, o whapeu whiunga, ka mui mahu'inga o e whiana e totongi ke omi. Kai o whalahi ke whaituuna sea, ka mui o whalahi atu ki whaitikaupure e Lautohi Fakasapate, ko ia pe ki lea vai tō oka. Tau e tau miwa, ka tau e atu. Alo. Huufi mai pe, o e tai mi
kai, halawe iloa. Ako uhi koe ne whalaurau ko whai. Whai ai ho tau tāna ngiki SELUSALEMA. Ia, tau pole he tāu mo ini o ine teresi. Leo kalahi ki e sea. Ngāne vai, te ki e Waukahokonga me e Huufi'Anga. Kalahi ate ngahi HOU'EKI. Tau kau kata e iwa e ni ines manu ni ngaton e tan mangel manukau manewa ni hanga kama mani apat aro muka mai e kore na paiatu tau kau kata hai mata anga o Uike Lea Fakatonga ke tūroa ai Lea Fakatonga i Aotearoa. Kake o Lea Loroa. Ukai ki Lea Tonga Peku pehe haka i langi tau. Upehe ko e Lea koni uhaue me kaulangi tua. Ka lelei ai hiwa e kaulangi tua o maro. E aku pi haka rewa e tangata haka whaima. Lea. E kapau e i kai pule rei. Kai pi haka e tama whaiwa ia. O ne ongoi. O i kai ke ongoa rei ai tuwa. O ngai ngā aue. O toonga whatonga vea tau tō. Ange vewe tau no tū. Pau e kangerele e hiwa, e puka ofa mutua marangai. Kapai pōko e ni, utau e langi, haka ho tau lamari. Puka ofa ko whai e o tua, o mohiwe hiwa ke ne keresi he pōno. Utau omoi, utau kauma e iki. Utau omoi, o ku whai tūtūnia no lamari. O tau omoi e mawhana. Ke tau mo ui ake a kalaisi. Ka maaroa whanau o mo iwa. O si tāna atu bē ngai tūtūnia e tau kai se kau ke polka ama e hoko atu a pongpong. Hoi tūsi te o au ke kalaite. E a koe toko naki. Mo tawa taina ko ha mo polka e ko au kwai ke pau sia ke Uike Lea Fakatonga. Ka ke ko ka lolo ko ya pe. Ai Lea tua i o ka mo tolo. Kau kamaro ki he o tua maro o pito. O i daudoro ki he ratanga ko ni. Ia. Ka turo tu ka HOU'EKI ka maha mata pure. E pegi e kau ngāwhi whakalangi. Ka e whakapofonga ko ia Honorable Minister Liamsio. Ka mahalo langi atu. Pega sione. Ka mo e HOU'EKI whawhine. Nā tau whawhelongo aki pe i e ngai Zoom. Tālo he wāwhtahi wā. Urak lockdown. Tokisio en ko mōwhawhunga. Ia ko sione tō anu ai toha. Ko tuki ilo ene a sio ki e la. Sio. Maro au pito ho wha puki mai ka te au. Ki he tau ngai hoa whono whakatonga. Pa whangalewa o ange ai me a ki he contact person I trust. Ki he tō ngai ka whaki ko ia. Mukai ki ulawa o mafua kātoa e o mō. Ko whambea o na tau no pehen tau tau me fuoroa.
I ho mohanga o mau e tau kei o whakatutu o wahe wahe e kakai Pasifiki. Ko pia lea o ia he kuma whanake lo loa. Ko makata liuku ka e se. Nā tonu ke hango ane se ni tige kume ha mau ke ni taki ke osko i lifa ma mato. Ko tahi me ko ia tonu ke huko whai whekau he tai mingi. Ke to mai nau ai whai whekau. Te ke au ngā ke koi ai ho tangata eiki. O sai ho wau mea ko ia, ke tokoni aki ho tangata eiki. He whaamau mei si o lalo ka mautolu. I kai, ko mautolu koe. Toa, ko mo wau peki he ngahi. Ko ti pasi si pekorisi. Mo tuko me mea ture roi hono pe, ka kulaka ango mo ilo he mauna foi api. Malo mo tokanga mai, teria, mau e taimo. O malo lahi atu ka wiwa, kau tawi, a peki he kau tokoni, atu Fakasapate, pea mo e o mai ho mo kiwaha. O malo atu ki he pule, i ho o lototo, o mai ki usea. Ke ko ino pe ko ko apa ngā au e ia. Nai tonu pe ke whae sea ka ko whiwhia ko lawe ai. Ko e whoi fufu a Grand Mangen ai ki SIASI. Ka wani e whātolu e ko i he potu au e a SIASI tonga. Nā kei ka wani mā ko hua whai whekau ka pure le mata peoko. Wea koe ki he aho ni. I fo ngā awe. Ka ia mātou mea mātou whai koe ngā awe peke ki SIASI. Ko toki ilo e ni buongo atu ki konse nisi o pure ana. A tangi e loto kakai. Ko o vare lahi. E lawe ngā report. E mga isawea. Suku nau whai e mea koe. O nā whanongo ki ho mo masiwa mo tau tangi, pa whakaaware a misterio o tua. E a kuonga whainga taa beheni kune, whoto uke loto e kau ngā we, e a tapon mana kato. Pea ko maui ki I mea, a e seri. Pao te mota tokanga hakore paanga he te mau misinare Uike. Nā whakahema I ki mōtō, ko e tau misnare, tawanga misnare. O mau Uike lotu au, fitu pompom, fitu e whiawhi, o au he whala I te. Ulere e pe mo polokalama, I he e whiawhi, rawa e ngahi lotu. Ko e tuku peo te kaki ko Uike lotu whakamale niume, tau e uafi. Kau tau ihe, very edge of the end of this world. O uia ko mare ni ume hono. Whaafe, mo e uafi mami a sisu, ono. Afe. Ko whai aho ia hono. Ko taile e seri ko ilo. Toi tau laka ke fitu. Tau malolo, yes. Ka te ka malolo, nai ka mai beo sai te whakafo, whakafo mai te tau. Ka whai a kia. E ko kurere a pia koe, whakaro e tu. Ka whai tau pito. Kure, kore, whawate ka kure e ki. Nā whanongo kia e puti, te wā mo mea. Ko taimini, mo motoro ae ke maa. Ko hiwa pēkres, pa te mau arwa o te mau toki mōmete. Mo sino pe pēka no lea. Ko e tau whai a kia, maro pito mōrea maari. Ka no hoi waka matala e ka uwhakataha. Ko I hawe ka awhasi o mo tokoni mai. O a ueke lo katauni.
Koe takataha mai o toi akau. O whakaohalo. I he ngahi mea whakakulupu kei tokoni pe pure ala. Pe atu ke tokoni koe ai apalai te whakauhinga atu. Te mupuke malo mai. Ie. Ko whakamarola he ko motu. Ka tau whai a kia ko tolu mono wha. Ma o wha tala ki he minister, ma o wha. Ko ki kāinga koe ni. Ko hola ko toa ai pe. Tāpua ki ko wana seniare. Tae pare mea. Minister. Momoto. Hola ko toa pe. Tako mea te maura wa. Mo tau hau he o toa. Ka tau whai a kia o ke tāpua ki tau tolo e o toa. Pea mo ki o ngā me. O i monu ia. Tolo no wha. Pakai haere mai tui langi. Sai o te ake au mehe langi le whai whakamau mamani. Tolo no wha. Pakai haere mai tui langi. Sai o te ake au mehe langi le whai whakamau mamani. Wata ia! Si kau whakawe whakalangi, so nau wahi awitanga, mo ki mautolu ko tōpe, ola hei ka whawe ka tāngata. Amen. Amen. Siu mō le wahai mea ku kalatu. Malo la vai. Oi, kuia matapa, Ramia.
malo. You.